mina nje umshumayeli ngicela ukuthi ungikhuphule. Yabona mina ngizoletha abantu badala imimoya nikhona nikuserious lento kumakhanda thoni imimoya kunabantu abakhuphula efuna ukulungisa ingaphindi ukukhula njalo sikhona kodwa nina anifuni ukusebenzisa usinilekelele lapha uyathula uyakhokhoba ngale uyahamba ushona kulo muntu lo uyakhuphula akuthangele zonke namakhadi nawo ngelineshekapha kuthi yonke into imimoya ya imali ibizwa SE yabona lokho wenziwa la usebenza ngobuNazaretha mina ngemkhuba engayenza nangokuthi umkhokheli wakho Moshe mmoya yakwazi ukubona ukuthi yiqede lento somthambo ukwenzayo. Immoya mkhokheli. Uthathele ngayo. Ukwenza sikasoni imali ibanda la. Kanini? Kuzoba ndizangoma nje kuyakhushula. Umkhokheli owaphuma esikhumbuzweni. Ubana kungakhona umkhokheli owaphuma esikhumbuzweni. Ekhuluma ngokhuphula ade sakwazi ukusonta thina la manje khona abantu abathi bayakhuphula khona ukhuphula njalo namuzi ngamseka lo mama ngamseka ngempela ukuthi bekhuluma abantu abaningi ephuma bese abantu besabayenzayo mona ibandla lingaka mona abantu befuna ukuba bakhula abantu bafune imali yonke ngicela mana ukukhula Timo.